Iyang o Gasilelia. Regatro Goros Patron and Blair Supplemental Program and Capese, Bagan Kauda Sang ni Option Speaker and Legislature May and POHNPEI, Poi Enkin Sagarkita o Capese, Poitan the Tongan and Samuel Palian Kauda Sunnet and POHNPEI. Riaban Konang Melel, Yen Batruan Triangu, Yaitral Sagratan Kaipuni, Pan Gubran Kala Broksogon POHNPEI, Wawla Pan Gubran Nan Kanko. Waun giligant nanalek nan kanieko waun gilang-langan way balikan chorus waun ke kabina karyau son gobong labalabo yang amu son gobong kan waun ke speaker o chawagan chorus an puinin ko kusunnet kaisagan wain POHNPEI waun ke kaunen way kan sileben momotso kan o eitungal waw toror ong tron POHNPEI unsek 9 salmatal program and week what kital ban gatin mamangi bene Autaban main kapese kay mawiyawita sang ni option speaker Chairman and Comtian Roson Mao o piliran poita trekan. Speaker Lambert patrawan wiyata memorandum the main kapese silu ong trawagan legislature kaisak o iray tron tatongkan mepit abol panchetren tatok and office. Kay iwan main kair the main kapese wiyawita ni April isak limau pariya katriyasak o epit the bolpen the dong lial. He patawan patang at itrong account clerk o kenyang chetek one money kan makin tatokala ong poinen at child trong lial and ew son pong o tamak child chorus katete ewairan katrop poi kan esotre tutue o te uya chikla. Riap tamak child papain na ew son pong uyala lautla. Puede que trail me uyaran government metrongal en manamanen moitata o kamanada moni sangnan en government etrongal kubuan moni ipatron kamelele me uya trail puko que trail en trek mau po autapen nan kubuwat en kin mia anso koros po en kak mia tre en abali sabis kan en rana kan me ban patroto Kecailanan ya trail tungol puko en kasutuk tre so itar magatrail tungol enki. Ama sangan uya benda donglial namian so wat pan wile lautla riaban mie kasikpen magatrail ban pagi kalaut pen moni nan baran moni wat poen kak apali anan wat. Puketrailen tore sang wat te barata ikak patrowan pagi Ipatrawan pagi negara-negara pan kubra mail kumailen kan kokunla tanggi kan amail chungal computer kan o sangan tu busaun tatok tre kan bagin tatong gilial borin tatok en ew rana kan nianso kumail ban pain patrota sang nanobis o soto buroto kumail kubur kalangan o apali tu busau kan bagin tatong gilial ni sangan momoche itu ye penachail ban kak tiarata Maka apal me mie patrosang na uya benatrail the tongkilial nan ew ranakan tebl mie ew sangan karabetroror mele takapal wat. Nia trail ban uya met ak trail ban kak tiarata o apali so icharakan. Trail patrowan sawas o tatok pene. Ikapengo kuburan truth o wewo mau sang koros. Karyawan men kapese uyawita ni April riisak payo bariyakit riisak o epit abolpen tatongis tosa kan en office. O ebatrawan palien pachetu administration makin pukaki apali atrail trungal chetren tatong kan may moni o paliwat ma trail trungal moni en kasilin apalie poentetre kuyaben tatokalan sentuat. Paluat kasale yung iya metatong tre en kasilin ekis uyakaw sang ni lautlan uwan mo ni magtrail ken painen kasilin magusunat kamanata. Pagkiyangay me uya ken uya taga oran office 24/7 dawari sak payo nan wikew ibatrawan metawa mestosa megin taga makareta. Met esansal makaiten. Nentuan kawewe memie. Nan baran moni me batular ketrail patrawan kaburela nan kubula ban moni magatrail ken pain regata pagis ewan moni makamanaman ong kasilin. Mia trail tungal kosanti and tatok the policy ong ismakak changa gawaran obistosa.
nan week patular magachail o tron tatok an executive branch tungalen ke bana wiela malameu itungalen ge anso mau boyen kak patroyang karyawan kabana tuan kosondi en changa go warano bistosa me ikamelele makakele bani rawat emeluat ngay yemen magusunat muiten yen changa bistosa an office apsotrai tungal license me office patrowan ang ye ipatrowan song antiarata tuan aipan aleti aitungal patrotan license en changa go waran office kin mas patrota sang option kapana nianso mirabagi menia palite office me ut pukogi rawat ekatiara kata me kampan public safety me ut apali rawat anso wat traptani anso karwaru senator so tron tatong koros me ban changa go waran office utan pan mia raitungal license en office Palian Budget Administration Option Speaker Bansa was a chorus. Mainangayang and Chungalan License and Office o Auteta Tarapo Kan Mianan. Metungalan License Office Kalip Maban Kak Changaga Waran Office. Pogachailan Bilkak Kasotrik Tatong Kasilin. Niare o Niepang Che Maban Muita Pogachailan Kak Aute Waratrail Stosakan. O tangka kan ong Israel te atai chungola kan meken kamakal. Anso memianan karwaru pan bayan parata mesotra sikpe a ita anso euran choror me pan muita sang speaker. Mie tarabo melangatan an option members kan o division and budget o administration me senator o chondatong chorus pananane na uteta Mon omiban changagi stosa anobis o bil murin kapurpurton stosa o kosandiwat pan chapter dog meyew par yagdriesak kola. Ibajon begin karkara kuchu kupur palan and chorus kachail noga kosandiwat. Ibajon kamelele tolul me makachail pan itawen rawat trail ban kaktiar wasa makachail chungolen keluat o kakan kamawi alay polpen tatong ke kasilin. Kasiluan men kapesa wiyawitan April risak tuwa barya risak o epit wiyapen pacheng kabinsaleta lakan. Wiya kosan di changatang sang mas o epuen tiagan puinen kukusun natin wibagonan POHNPEI ran kaniyang pacheng o sawas nan tatawagan kabinsaleta lan peninay karan o irail trowekan o tron tatong kan koros. Sangni rair me POHNPEI katin so pay ap melelan so what me kabinsalet te so mawan coronavirus the COVID-19 mainen lusulus o wakitalar uyapen sabul machaliyas me mor o tange kan makachal ken wiyaran ew te ew ran me sotel bil song naramas o wasa me kom ko saniya. Government in POHNPEI tungalen ko ututlap muletek sang Israel kalabako isoko tamalenwa wilaylen win POHNPEI o labalaben momotso kan ni Israel kin kaching pacheng office o kachin kakelaga sangon kasantien perere kan memier o yetato ko to puani reti patrolongoto o to besangan kabinsalet kaper kamaramas me kareta sangan pasantien chia kotututokan o kapakonen palien momotsokan ar solar wiyawe nan POHNPEI pochon we en kak sabulman ke nor te yeya samao met kate tan melel kasaleben tut penen kupur nan sangan irair mesotre memangi te patrowan tame ban parata ni kupura chail a sansal me chail koros sabulman ke bena ka palwat sang ni karabaga sampalwat puege ke child and kak ireti kabakone naramas trotro o trungata ka widen social distancing the one to besang and pit wano nan pungan naramasakan senator the choyakan and waliaben way o nan puin and ko kusunat wasama kabin salia talaw ban sardiye ye Israel me ban waliano besang legislature o tron the dog and division the parliament ngolen ke kabalo me ban piliang pacheng kapatayong met obis solar ban puko ke patrowan ta songan cheche kan
me uya utan sabul matrail me tuwe che puik kep mai o sakau me katrail kin uya tatong ki mon so mau da kabin sale duat o bispan an so wat ut puko ki alal tan kopa o sangun dibusawan nan stowa kan me katrail kin uya tatong ki koto sang business kan me kan so say katrail Amen patrawan chiang kiyo uya itungol kapeng kalangan ong koros sangan utru neu banekan magatrail koros kenuya kiyo puen uya kamau o kapoy banatrail tungal aramasakan kosan dewet pan uya datok laule lanso magatrail ban mayaw tasang kabalwat ni May payo parek triyesak Speaker Lambert Patrawan Katarong Mr. Pedwell Henry President and POHNPEI Senior Citizens POHNPEI State Siliko Ew Mawia pasapeng pen sabul mete tungal Siliko O Patrawan Maing President Henry Sangne pagpen kawait O mutungal Siliko me patatongye Met men katete me Patrawan aleti O mutungal Siliko en mas isakeu Meitan O mutungal kapeng O kapayan payamao O pagpagan truth and POHNPEI Legislature Kaisak Popuin kesampal makomuya papa en kak tungalen ke wasagis nan warangan kolonia itungalen ke mata-matawan kamelele meiro koneng yumet poen kak patrawan tawasagis meban kamangayala trono mupuin en kak tatongki kaite no ngateira kesampalakan me mailban ken kachi nan eu ranakan buen bilkin uya wasan komal o abali amail tungal anan merasa yang kotrape. Kumail utana nana wasakis nan warangan kolonia puya kaya mail uya puin en melikailap the senior citizens. Anso eu me patrolar I patrawan uya sermon and committee en Rosal Mau o sangan sabis en wipakon ong puin en aramasakan ni anso wo ipatrawan uya wanay kang koros o nengit songan raba kita wasagis puen katororala nan kolonia puen uya wasan senior citizens te puin en melikailap. Ni anso makamati patrawan karongorong o songosong ene ukiyang palikan en office po wasama kainane namiki en katororala o ngananuwat PUC kasaleta inangan sawas o ngananuwo ni arailban puse kalautela arail chungal office o wasagas en katororala puena bali wasan senior citizens. Tatawag chapoita sinsabung de soy charan tatawag yu me sotre puel nipali me kakailaga ko sunnet o committee sotre uya puen kapayata me paliwatren chungalen kita inoweu nantara po ong PUC puen kakatsange de kasanti ima kareta moren par kay tobawe wasau poreng wakatakala o PUC uyagila kesena rail office. Ong ketail me patronan pukon kawakawait government and POHNPEI ranwat ketail chungalen ki ong rail puin en melikaila kan the senior citizens labalan poiban ten kapeng muletak mesotre irape. Yeyi puinuat makaurakata o kokota wasa magketail katito o patra yuranwat Puegis sang ni arail ako. Arail sabul marail, arail tungal tatok laut, entron metre, o tatokan sapis, kan, merabatrawan uyata ranso rey, mebatrolar, ong aramasan POHNPEI, o bilchon kan tagakabrabatrakan en Micronesia. Ibatrawan kopukokir komdien sap, en apali sabul mamail ta mail tungal backpack. Pil niyan sa wotre, ibil patrawan kapukokia, tungala ka nanuyata, eu kamamatan ko sunat, puen kakapalianan me patronan o mutungal kasiliko. Imor lemelemenke me ita wasa, me committee, kotoka niyan sa wo, me kumail pagpaki ansa wat. Trail banan so kret korang barang auto bang siliko weu me pagdariang ambassador en Wayne America, nanavesem, Her Excellency Carmen Chi Kantor o yawitan ni May Isak Riao Barya Katriyaisak
sang Senator Sergeant Chinet o Bachowan, Maing Ambassador Kantor, ikamelele me main kapese watch pan leleng komui niyamui pan sabulman ki roson o kupurmao. Ikamelele me sabul momui do muchungal chon tatongkan, uya wan kang koros, puen koleng roson, o sanamao ong Israel kan maslale, o bil Israel kan makenan ki anso mawan kak parak embassy wena Amerikan anevesem, me patronan wen POHNPEI. Uya irakabaran yu, yang we kita chubene yu me we awan pungan komui President or Vice President and kanta kabrabatrakan and Mike Nisha onan meeting wo kom patro wanta chak yu me wami mini 1 million isu point isu puen gagyang sa se tatong kanan ire opere kabin salet coronavirus the COVID-19 and der kare din ilemachail paywat emomon sansalongit memonuwat Patrota Sampali yu Magadan ke US Coronavirus Aid, Relief and Economic Security CARES Act. Maing Ambassador ngayo yung ikan nan POHNPEI Legislature Patreng President and kanta kabrabatrakan and Micronesia kapenggi ong komui poyeke mogit sansal mekom kasaleta niyew bene nan pungan sabul machail way riawkat. Then duwane we are chairman and committee and Rosan Maun and Puin and Kokusan at Kaisakan Wayne POHNPEI ibatonu ya at kapeng kalangan muletak ong President and Wayne Amerika poyeki sawas kasambalwat mebanyang sawaseta bolpen bebol o Rosan Maun and abesamwat committee and Rosan Maun the one kankoros panyang trek me paisen POHNPEI sang nan monuwat pan tatokala ninduan me pung o koneng Kalangan o Wawlap, Sergeant Chinet, Chairman, Committee on Health and Social Services, Legislature Kaisak, Wayne POHNPEI. O metete ire kan makako konangan san salong promail nan weekend wrong watch, mail katin sabali program watch wrong ni anso kan makin kasanti, o lawan so kalangan o kasililiya.